ولی برزان صبراتی وی که هلبته ایران دبیجه پیوسته شرط و مرجین مبین جیبجی کرن و دهماندم دا امریکا جی بحث شرط و مرجین خودی که واتا گلو نبین هر دکان دا او دبیجه و تنازلید که او دبیجه و تنازلید که یعنی دچاپ منیه دا داخوانیه دا هنتش تینا بلاف کرن رای گشتین زانی الکی بوارب کرد چوا هزم وان وی بابت وان پرسام که گلو میوانه که مهجایه برئیس دکتر فرهاد تجاری پارلمانتاری بره ایرانی لکرمانشان گلمه بله دماتا باش به اما لو دست بیاکن البته ایران دالید مرجمان هەیە پێویستە مەرجەکانی ئێمە لەلایەن ئەمریکاوە پەسەند بکرێت ئەوسا ئێمە ڕێک دەکەوین ئەمریکاش دەڵێت دەبێت هەموو مەرجەکانی ئێمە لەلایەن ئێرانەوە جێبەجێ بکرێت ئێمە ڕێک دەکەوین ئەشڵێن ئێمە نزیکن لە ڕێکەوتن کەواتە لە چارچەوەی ئەم لێدوانە دژبەیەکەکان هەڵسەنگاندنت تو چییە؟ ناوی خواهی گەورە مەزن بە سەڵام و عەرز ئەدەبمان هەیە لە خزمەت جەناب و هەمکارانتان و بینەرانی عەزیز لە خزمەتانە و دەزانین لە گۆزەشتە لە چەند تقریبا 1 ساڵ پێش ترامپ وعده و مذاکراتی هەبوو ئەمە متەئەسفانە لەسەر مذاکراتە شروعی بە جەنگ و شورش عەلیی ئێرانی کرد و الان هم هیچ تضمینی به گفته و کلام آقای ترامپ نیه و اطمینان به وعده و وعید و به حال تفاهمی که او گرکه نیه مگر تضمین اجرایی به و بتوانین او تضمینه ضمانت اجرایی به که بتوانین لآینده بسر او خاله نده و دوباره هیرش نرسه ایران متاسفانه تا الان دوباره لسر میزی مذاکره ایران و آمریکا به فاصله تقریبا فاصله زور کم حمله کرده به ایران و او خسارات به ایرانی گیانده و تمامیشی من غیر حق و تمامیشی به هر حال به خیال باطل خوی و تمامیشی به منشه زورگویی و خدمت به دنیای امپریالیسم و خصوصا با رژیم صهیونیستی و اسرائیل و گرک تهدید به ایران بکه و اطمینان به گفتار و قول و قرار ترامپ نیه و مسئولین جمهوری اسلامی زانن که نباید به صرف گفته یا وعده یا حتی تعهد کاغذی و مکتوب ترامپ هیچ بکن بخاطر و خب گرکانه که حداقل ضمانت اجرایی پیش در تفاهم و قراردادی صلح یک سری بدیهیات و پیش تقریبا نهاداتی که ولی دکتر هرچونێک بێ لە ئێستادا شەڕ نییە شەڕواستاوە دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە دوا لێدوانیدا باستەوە دەکات کە ئەوان نزیکن لە ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران فعلا نزیکن پێت وایە ئەمریکا ئەم جارە جدیە ڕێک دەکەوێت خدمت بود او مطلبش به نظرم یک حیله‌گری و رفتار منافقانه و دروزنانه که آقای ترامپ لخوی نشانه ده او وعده و وعیده گره که بازاری و قیمت نوت لعرصه بین المللی بیرت اخوار و نوت که الان قیمت نوت باعث بود که نابسامانی لکشوری دنیا ایجاد کرده به ای وسیله و او وعده و وعیده کنترل بکه بازار نوت الان او قصه جنابت و برها امانی که صاحب نظرن دبینن هر روز و هر ساعت موضع گفتمان عوض دبی و او فرد که اونا متزلزله و اونا لبان کلام خوی لبان وعده خوی لبان قصه خوی ماندگانی هیچ تضمینی و هیچ اعتمادی نبی بکن لذا الان ما هم منتظریم که هر لحظه هیرش باره و جنگ بکه و آماده جنگی و هم هر لحظه ممکنه به خاطر فشاری بین المللی جام جهانی قیمت نوت فشار کشورهای اروپا کشورهای منطقه لسریعه ناچار به پای مذاکره و در ایران پایان بوده به جنگ ولی عرض کردم اولا یک انسان کامل یا انسانی به عقلی کامل نیه انسان نامتعادل و به اعتقاد من شیط و دیوانه و تمامی منافع خوی منافع خانواده تجارت و منافع اسرائیل باید مهمه نه انسانیت نه
پایبندی به قول به قرار هیچ مهمیه و مسئولین جمهوری اسلامی اول باش دزانن که لتکیا قرار مذاکره بکن و به خاطر اول هیچ موضوع ثابت نابه بگرین و مسئولینی اوانیش که گلکنه لتک آمریکاییان مذاکره کن ناتوانن هیچ وعده بدن ناتوانن هیچ بله تضمین دکتور بدن. هەڵبەتە ڕاوشوو سایە بە بچونت بارە دۆخەکە بەرەو چێ دەڕوە ئایا فعلا ڕێک دەکەون یان کات کوشتنە دوای تەوابوونی وەرزی حاج خۆتەکوینکردنی هەردوو لایەنە شەڕ دەست پێ دەکاتەوە ئەوانە فەرزیاتی کە احتمالی هەیە ئەمما سەرفەن بۆ مەناسکی هەج نەو بۆ کە تەواقف بکە ئەو دەرگیری قیمەتی نەوتە هەم لە داخڵە ئەمریکا هەم لە خارج و دەرەوەی ئەمریکا ئەلان قیمەت نفت و پتروشیمی و ئەوانە ڕشت سەرسامەوەری بۆ بە فشاری هەم کنگرە لە سەر ترامپا هەم فشاری سەرۆک وەزیر و نازانم رئیس رئاسای جمهوری کشورهای مختلف اروپایی و جهانی حال سر ترامپا هم کشورهای منطقه اگر دوباره شرک در بگیره یقینا منافع کشورهای منطقه اهم از قطر، بحرین، کویت، عربستان، امارات، حتی عمان تماما به خطر کبه و قاعدتا اوانیش روزی وعده ترامپ بلینی ترامپ هاتونه او میدان و ارسا الان یقینا او فشاره لبان ترامپ که بیت پای او قرارداد و بیت پای تعهدی که مانع اجرای جنگ بود اما دلم که آمریکا و ترامپ هیچ تضمین نیست و هیچ تعادلی لبان نه قابل تفسیره نه قابل پیش بینی که بزنیم ترامپ به چه مسیری خوشیت به چه مسیری متحد به چه مسیری منافع آمریکایش حتی تامینه که هر روز یک و هر ساعت یک حال سر دمی و قراره که بله دکتور هەڵبەتە بەیجی ئەمەش جێگەی سەرنجەوە کە تۆتیت کە تەرام بەردام تویت دەدات بەردام لێدوان دەدات زۆرجار لێدوانەکانی پێچوانەیەکترنەوەش نازانێ ڕەوشەکە بەرەو چێ دەڕوە ئێرانیش بەردام لێدوانەکانی تەرام ڕەت دەکاتەوە وەکو تۆوتی ئەڵێ بوو بەرز و نزمی بازاری وزەیە تا تەلاعوبکردن بە بازاری وزە کەواتە شەرت و مەرجی ئێران هەیە لە سۆرەکانی ئێران بۆ ڕێککەوتن لەگەل ئەمریکا چییە باسی یورانیوم دەکرێت لە هەمان کاتدا باسی هۆرمزیش دەکرێت کە یەکێکە لە چەقیان گوت و بێژانە ئایا دەستبەرداری هەیە لە سۆرەکانی دەبێت تاورك المسؤولين جمهورية الإسلامية الآن فعلا در مورد اورانیوم لمورد موشک لمورد اوانا هیچ بحثی نبود اوانا تمام او مباحث قراره که او پروسه تقریبا 2 ماه 60 روزه لتک بعد از یک تنگه هرمز آزاد بود بعد از یک به هر حال نیرو معاصره اقتصادی معاصره بله چیولا بچو بعد از وقت اگر کنه که انشاءالله نسبت به اون موضوعات بحثی هم بکنه و به هر حال موضوعاتی که مباحث تروپ و پیش شرطی او مذاکرات و او بحث هستی و آنها یوزه که در مقداری لدارایی و اموال و وارد ایران که لبانکل جهانی بویژه لقطر بازداشت بود آنها آزاد بکنن به عنوان پیش شرط مذاکرات لدوای آنها دنیشن با بحث هستی و بحث مباحث تر اگر قرار بحث بکنن فعلا آزادی تنگه هرمز و با غیر از آوادی چشتکتر نیو او آزادی به عنوان پیش شرطی بله دکتور گلی سپاس هیلکه توانی زور سپاس بریس دکتور فرهاد تجری پارلمانتاری بری ایرانی لکرمانشان میوانه مبوم سپاس دکتور سلامان لو کرمانشان لو اهلی کرمانشان گلک سپاس بو برستان سلامت و خوشحال بوم خدا حافظ خدا نگهدار زور سپاس